Postoje trenuci u životu kada sve izgleda isto, a ipak nosiš osjećaj da se nešto ispod površine polako pomera. Ljudi te vide kao istu osobu, dani te vode kroz uobičajene obrasce, ali duboko u grudima nešto počinje da vibrira, kao da te nevidljiva ruka poziva da se probudiš iz sna koji više nije tvoj. To nije umor, nije slabost. To je početak unutrašnje promjene, one promjene koja se ne najavljuje bukom, već tišinom. Carl Jung je verovao da čovjek nikada nije odvojen od sveta. Unutrašnji procesi i spoljašnji događaji igraju zajedničku igru i kad se čovjek približi važnom trenutku svog razvoja, ta veza postaje jasnija, oštrija, gotovo providna. U tim periodima univerzum ne govori rečima, on govori znakovima. Nekad je to nelagodnost koju ne umeš objasniti. Nekad je to iznenadna potreba da se povučeš i čutiš. Nekad je to neobjašnjiva slučajnost koja se ponavlja kao da pokušava da ti kaže obrati pažnju. Život nikada ne menja smer odjednom. Najpre počne da se pomera iznutra, u pukotinama tvoje svakodnevice, u osjećajima koje ignorišeš, u tišini koju ne želiš da slušaš i baš tu, u tim tihim trenucima, započinje tvoja transformacija. Možda ti se čini da se udaljavaš od ljudi, možda osjećaš da se tvoje želje menjaju, da te ono što si nekada želeo više ne privlači, da te mesto u kojem živiš više ne inspiriše. Sve to je znak da tvoja svest prerasta staru verziju sebe. I kada se to dogodi, univerzum počinje da uklanja sve što te sputava, da bi ti otvorio prostor da kreneš dalje. Neki ovo nazivaju srećom, neki slučajnošću, ali Jung bi rekao da je to sinhronicitet. Trenutak kada tvoja unutrašnja istina pronađe odraz u spoljašnjem svetu. Ako te ova tema pronalazi baš sada, ako osjećaš da se nešto menja i ako ne možeš da objasniš šta, onda znaj da nisi izgubljen. Naprotiv, stojiš na početku novog poglavlja svog života. Ovaj video otkriva 5 znakova koji se pojavljuju kada univerzum priprema nešto veliko za tebe. Ne nešto malo, prolazno ili površno, već nešto što može promeniti smer tvog života. Znakovi su uvek tu. Pitanje je samo kada si spreman da ih vidiš. Ako čitaš ove reči, možda si već dovoljno spreman. Postoje dani kada te nešto iznutra pritisne, a ti ne znaš da li je to tuga, nemir ili samo umor. Sediš u istom prostoru, radiš iste stvari, pričaš sa istim ljudima, a ipak sve deluje kao da si iznenada stranac u sopstvenom životu. To nije slabost, to nije loš period. To je, kako bi Jung rekao, prvo šuštanje tvoje duše, koja pokušava da te povede dalje nego što si spreman da priznaš. Ovaj osjećaj se pojavljuje kada tvoj unutrašnji svet preraste spoljašnju strukturu tvog života, kao da tvoja svest već hoda u budućnosti, dok tvoje telo još stoji u prošlosti. Ta napetost stvara nelagodnost, ne zato što grešiš, nego zato što si prerastao ono što ti je nekada bilo normalno. U takvim trenucima možeš primetiti da ti je teško da ostaneš u okruženjima koja su ti nekada prijala, da osjećaš zasićenost razgovorima koji više ništa ne znače, da te mala laž, mali prečutani nemir ili mala nepravda bole više nego ranije, da se budiš sa rečenicom ovo više ne želim negde u grudima, da ti se duša tiho odvaja od starog života, ništa od ovoga nije slučajno. Ovo je početak unutrašnjeg pomeranja koje prethodi svakoj velikoj transformaciji. Jung je govorio da je duša mnogo brža od ega. Ona vidi dalje, osjeća dublje, zna ranije. Ego, spor i uplašen, pokušava da zadrži staro, ali duša, kada odluči da je vreme, počinje da te gura napred kroz nelagodnost, kroz nemir, kroz onaj tihi glas koji šapuće ne pripadaš više ovde. I što se više opireš, to će pritisak biti snažniji. Ne zato da bi te slomio, nego da bi te izbacio iz okvira koji više ne možeš da živiš. Mnogi ljudi u ovom periodu imaju želju da se povuku, da promene posao, da odu negde daleko, da prekinu odnose koji su im godinama bili navika. To nije impuls, to je unutrašnja gravitacija. To je sila koja te vraća tvojim autentičnim potrebama. Kada se pojavi ovaj neobjašnjivi nemir,
to znači da tvoj stari identitet puca. Iako je neprijatno, to je jedan od najjasnijih znakova da ti život priprema nešto ogromno. Ne potiskuj, ne beži. Ovo je poziv. Ako osjećaš da se više ne uklapaš u svoj stari život, to je zato što ti pripadaš većoj verziji sebe koja tek dolazi. Ima trenutaka kada svet počne da se ponaša čudno, previše precizno, previše namerno da bi bilo slučajno. Pomeneš nekoga i on se javi istog dana. Pomisliš na pitanje, a odgovor te sačeka u rečenici nekog prolaznika. Ili se isti simbol pojavljuje na mestima gdje nikada ranije nisi gledao. To su trenuci kada se čovjek zapita da li je ovo samo slučajnost, ali duboko u sebi znaš da nije. Jung je to nazvao sinhronicitet, spoj unutrašnjeg pulsa i spoljašnjeg događaja. Ne slučajnost, već susret. Susret tebe sa sobom, ali kroz svet. Sinhronicitet se javlja kada duša krene putem koji još ne ume da razume. Spoljašnji svet tada počinje da te prati, kao da se nevidljivi mehanizam stvarnosti usklađuje s tvojim ritmom. U tim trenucima možeš primetiti da susrećeš iste reči u knjigama, snovima i razgovorima, da se brojevi ponavljaju kao da žele da te prizovu, da ti ljudi iz prošlosti ulaze u život baš kada razmišljaš o njima, da ti se događaji slažu u lanac značenja koji nisi mogao da planiraš, da svaki put kada posumnjaš nešto te blago gurne napred. To nisu poruke iz vazduha, to su odrazi onoga što se u tebi menja. Kada čovjek počne da se usklađuje sa svojom dubljom prirodom, svet postaje ogledalo, a sinhronicitet, način na koji ti život kaže, nastavi. Gledaš u pravom smeru. Ljudi često ignorišu ove znakove jer su previše suptilni. Dolete kao pero, ne kao kamen. Čuti ih može samo onaj ko se uspori dovoljno da osjeti šapat, a ne samo buku. Ali ako obratiš pažnju, vidjet ćeš da sinhronicitet nije retkost. Naprotiv, on se najviše pojavljuje onda kada se tvoja sudbina približava prekretnici. Univerzum nikada ne govori glasno dok čovjek spava u sebi, ali kada se probudiš makar malo, znakovi počnu da se raspoređuju oko tebe kao tragovi svetlosti koji vode ka sljedećem koraku. Nemoj tražiti logiku u ovim signalima. Oni ne pripadaju logici, pripadaju smislu, a smisao se ne objašnjava. On se prepoznaje. Ako ti se u posljednje vreme čini da se svet stalno poravnava oko tvojih misli, da se događaji slažu kao slagalica, čiji komadi dolaze sa različitih strana, onda znaj, ne pratiš ti put. Put prati tebe. Sinhronicitet je način na koji stvarnost potvrđuje da se tvoje unutrašnje i spoljašnje kretanje konačno poklapaju. A kada se to dogodi, velike promjene više nisu pitanje da li, nego samo kada. Postoji period u kojem čovjek počne da osjeća težinu sveta, kao da je svaki razgovor isuviše glasan, kao da prisustvo drugih ljudi troši energiju koju više nemaš da poklanjaš olako. Ti trenuci tišina nisu znak da si se udaljio od života. Ironično, to je znak da mu se približavaš. Kada Jung govori o individuaciji, on ne misli na povlačenje iz sveta, već na povlačenje iz svega što te odvaja od sebe. A prvi korak u tom procesu je trenutak kada čovjek počne da osjeća da mu je sopstveno društvo važnije od bilo kog spoljašnjeg glasnog poziva. Tišina tada ne postaje prazna, nego živa. Ona više nije odsustvo zvuka, ona je prisustvo svega što si godinama potiskivao. U tom prostoru počinju da se javljaju neobjašnjiva jasnoća o tome ko ti više nije blizak, osjećaj da želiš da spustiš sve maske, potreba da se udaljiš čak i od onih koje voliš, iznenadno razumevanje sopstvene ranjivosti, tiha, ali uporna želja da ponovo izgradiš sebe iz temelja. To nije slabost. To je povratak. Čovjek ne ulazi u sebe zato što je svet postao pretežak, nego zato što mu duša pokazuje da spolja više nema šta da traži, dok iznutra ostaje nerešeni haos. Retki primećuju da je upravo taj momenat izolacije najveći dar koji univerzum može da ponudi. Jer u toj tišini prestaješ da živiš prema očekivanjima drugih, prema njihovim željama, projekcijama i strahovima i počinješ da slušaš sopstveni impuls, onaj koji si godinama potapao pod obaveze i emocije koje nisu bile tvoje.
Usamljenost tada postaje ogledalo u kojem vidiš ne samo svoje povrede, nego i svoju snagu. Ne samo svoje slabosti, nego i svoj potencijal. U toj usamljenosti čovjek ne biva napušten, čovjek se vraća sebi. Ako osjećaš da želiš da se povučeš, da zatvoriš vrata i pustiš svet da ide svojim putem, znaj da to nije odustajanje. To je sazrevanje. Univerzum te odvodi u tišinu tek kada si spreman da čuješ istinu koju bi buka spoljnog sveta ugušila. A ta istina je često vrlo jednostavna. Postaješ nova verzija sebe. A nova verzija se rađa u tišini. Postoji jedan obrazac koji mnogi ljudi nose kroz ceo život, a da ga nikada ne razumeju. Obrazac u kojem se uspeh stalno približava, ali nikada ne postaje stvarnost. Kao da život namerno spušta zavese upravo u trenutku kada bi svetlost mogla da uđe. To je onaj osjećaj da si bio tu, na ivici ostvarenja, na korak od prilike, na dah od promene, a onda sve izmakne kao pesak kroz prste. Nije u pitanju sudbina koja te kažnjava, nije u pitanju nesreća, nije u pitanju glupost ili nekompetencija. U pitanju je nesvesni strah od onoga što dolazi posle uspeha. Jung je govorio da čovjek često ne beži od svojih slabosti, već od svoje snage. Snaga menja život. Snaga ruši stare identitete. Snaga traži odgovornost. I mnogi ljudi nisu spremni da se odreknu sebe kakvi su bili da bi postali ono što mogu biti. Zato se javlja ovaj paradoks. Što si bliži ostvarenju, to te jače koče sile iznutra. To su sile koje govore, a šta ako ne umeš da izdržiš uspeh? A šta ako izgubiš ono što si dobio? A šta ako se promeniš do neprepoznatljivosti? I onda čovjek počne da sabotira, odlaže, premišlja, gubi fokus, uznemirava se bez razloga, pravi greške koje nikada ne bi napravio ranije. To nije glupost, to je strah. Ali paradoks je sljedeći. Upravo ta sabotaža znači da si blizu praga. Jer čovjek sabotira samo ono što je dovoljno realno da bi moglo da ga promeni. Ono što je daleko ne plaši. Ono što je blizu plaši. Univerzum ti tada postavlja tiho pitanje. Da li si spreman da postaneš čovjek koji može da iznese ono što tražiš? Možda nikada nisi razmišljao o tome, ali istina je jednostavna. Ne plaši te sama želja. Plaši te težina ispunjenja. Ovo je trenutak kada se stara verzija tebe bori za opstanak. Ona osjeća da, ako pređeš prag, više nikada nećeš biti isti. Zato pravi buku. Zato te usporava. Zato stvara haos pre prelaska. Ali ako naučiš da prepoznaš ovaj obrazac, nećeš ga više tumačiti kao znak neuspeha. Prepoznaćeš ga kao dokaz da dodiruješ novu realnost. Kada se pojavi ova unutrašnja sabotaža, to znači da vrata nisu zatvorena. Znači da su toliko blizu da ih tvoja stara senka pokušava posljednji put zatvoriti. Sada je pitanje, hoćeš li slušati senku ili korak napred? U ljudskoj psihi postoji jedna tiha, ali uporna drama, trenuci u kojima vidiš cilj ispred sebe, u kojima ga gotovo možeš dotaći, a onda te nešto nevidljivo povuče unazad. Kao da je prostor između tebe i onoga što želiš uvek posljednjih nekoliko centimetara koji se šire čim im priđeš. Nisi ti lenj, nisi nesposoban, nisi promašio put. Nalaziš se u onome što je Jung opisivao kao unutrašnji konflikt između potencijala i straha. U grčkoj mitologiji postoji jedna slika koja savršeno prikazuje ovaj trenutak. Tantal, koji stoji u vodi, ali ne može da pije, i voće iznad njega, koje nikada ne može da dohvati. Ljudi misle da je to kazna, ali psihološki to je stanje čovjeka koji se boji onoga što bi ostvaren san doneo. Jer ostvarenje nije samo nagrada, ono je i smrt starog identiteta. Kada uspeš, više nisi onaj isti čovjek. Kada zavoliš, više se ne možeš sakriti. Kada promeniš život, moraš da ga nosiš. I upravo zbog toga mnogi ljudi žive kao Tantal, uvek blizu, nikada spremni da pređu prag. U ovom stanju pojavljuju se karakteristični znakovi, osjećaj da je nešto preveliko za tebe, iznenadna sumnja na vrhuncu uspeha, misao da ne zaslužuješ ono što želiš, neobjašnjiva potreba da se povučeš, strah od onoga što bi se dogodilo posle dobitka. To nisu znaci neuspeha,
to su znaci prelaza. Čovjek sabotira samo ono što bi ga zaista promenilo. Ništa drugo ne izaziva takav otpor. Unutrašnji strah ti govori: šta ako nisi dovoljno jak, šta ako to izgubiš, šta ako razočaraš sebe ili druge. Ali taj glas ne govori istinu. On govori istoriju. Istoriju tvog starog ja, koje zna samo zidove, a ne poznaje vrata. Tantalov mit traje sve dok čovjek veruje da nije dostojan onoga što želi. Ali kada prestaneš da se saginješ pred starim strahovima, shvatit ćeš da te ništa ne sprečava da dotakneš ono što ti je oduvek bilo namenjeno. Univerzum te ovim nedostižnim trenucima ne muči, već te priprema. Jer ono što ti dolazi nije malo. I zato te pita: da li si spreman da primiš ono što tražiš, a ne samo da ga želiš izdaleka. Tantal nije patio zato što nije mogao da dosegne. Patio je zato što nije verovao da sme da dosegne. A ti si sada u trenutku kada se taj mit može prekinuti. U svakom čoveku postoji prostor koji se retko osvetli, prostor u kojem se skupljaju sve misli, strahovi i nagoni koje nismo želeli da priznamo sebi. To nije prostor tame, to je prostor istine. Jung ga je nazvao senka. Senka nije neprijatelj. Ona je sve ono što jesi, a što nikada nisi dozvolio da živi. I zato, kada se tvoj život približi velikoj promjeni, senka počinje da se pomera, da šumi, da traži tvoju pažnju. To se ne dešava tiho. Senka govori kroz simptome koje ne razumeš: iznenadni naleti besa, tihi osjećaj manje vrednosti, strah bez razloga, stalna sumnja u sebe, osjećaj da nije pravo vreme za uspeh, potreba da pobegneš i kada nema opasnosti. Senka te ne sabotira zato što želi tvoju propast, već zato što se plaši da ćeš je napustiti. Jer svaka promjena u tvom životu znači da deo starog identiteta mora da umre. Čovjek se boji sopstvene veličine više nego sopstvene slabosti. Slabost poznajemo. U njoj živimo godinama. Snaga je nova, neproverena, neudobna. Zato, kad se približiš onome što želiš, senka ti pokazuje sve slike koje te mogu zaustaviti. Šta ako izgubiš? Šta ako ne uspeš? Šta ako se razočaraš? Šta ako razočaraš druge? To su glasovi starog ja koji pokušava da preživi. U ovom periodu možeš osjetiti i fizičku iscrpljenost, kao da tvoja energija odlazi u borbu protiv nečega nevidljivog, i to je delimično tačno. Tvoja duša se bori da se kreće napred, dok tvoja senka pokušava da je povuče unazad u poznato. Najveća zabluda je verovati da sa senkom treba da se ratuje. Ne. Sa senkom treba da se pregovara, da je saslušaš, da razumeš njen strah, da joj kažeš: idemo zajedno. Jer tek kad prihvatiš svoju senku, više ne može da te vodi u samosabotažu, postaje deo tvoje snage, a ne prepreka. U ovom periodu univerzum ti šalje važnu poruku: da si spreman da proširiš svoj identitet, da prestaneš da živiš u pola sebe, da prestaneš da se bojiš sopstvene svetlosti. Čovjek koji integriše senku nikada više ne hoda istim putem kao pre. Ako sada osjećaš težinu, ako te nešto iznutra usporava, ako imaš utisak da se boriš protiv nedefinisanog oblika, znaj ovo: nisi slab, nisi izgubljen, nisi na pogrešnom mestu. Ti si u trenutku u kojem se stari identitet lomi, a novi tek počinje da diše. Sve što si do sada osjetio, nemir, povlačenje, slučajnosti koje se ponavljaju, ljudi koji polako nestaju iz tvog života, senka koja se podiže, nije slučajna turbulencija. To je unutrašnji poziv, prastari mehanizam duše koji te priprema za sljedeći korak, koji još ne vidiš, ali koji već stoji pred tobom. Jung je govorio da duša nikada ne vodi čoveka unazad, ona ga vodi dublje. A kada dođe vreme promjene, život počne da se preslaguje oko tebe tiho, ali neumoljivo. Možda si mislio da gubiš tlo pod nogama. U stvarnosti, tlo se širilo. Možda si mislio da ti ljudi odlaze. U stvarnosti, prostor se oslobađao za one koji tek dolaze. Možda si mislio da se povlačiš. U stvarnosti, odmicao si se od buke da bi čuo svoj istinski glas. Sve što ti se događa ima smisao. Možda ga još ne razumeš, ali osjećaš ga. U grudima, u tišini,
u intuiciji koju više ne možeš da ignorišeš. I zato znaj, ako si prepoznao jedan od ovih znakova, ti nisi izgubljen, nisi pogrešio put, nisi slab. Naprotiv, nalaziš se na pragu. Univerzum ne govori uvek rečima. Ponekad govori kroz tišinu, ponekad kroz gubitak, ponekad kroz iznenadnu jasnoću, a ponekad kroz bol koji te primorava da odrasteš. Ali njegova poruka je uvek ista. Spreman si, nastavi. Tvoja sljedeća faza ne zavisi od toga koliko znaš, nego koliko si spreman da veruješ u ono što osjećaš. Jer duša nikada ne greši putanju. Greši samo koji se plaši da je prati. Zato kreni dalje, mirno, svesno, prisutno. Ono što dolazi, dolazi s razlogom, a ti si spreman da ga primiš.